Nabi nuyu pehgendrang tanda perangan si kafe Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang biaya Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah Nabi maju dalam perang necang taku si kafe Hamzan kalan lakuan gerang sang beta nyangli Allah beda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atuh guda mepasang maju dalam perang sabi Allah Nabi nuyupeh gendrang tanda perangan si kafe Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang biaya Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Tutam Nabi Muhammad tinggai nangro Madinah tunda perintah Allah nuyu perang nangro bukti Allah sidon Nabi dalam perang ne pedang agama Allah agama Islam tudang sayang kawafun Nabi Allah Nabi nuyupeh gendrang tanda perangan si kafe Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang biaya Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib meneangkan jika pahlawan tenggahana bandengan Zulfakar gepenari Allah siga gesentama kafe dalam tanah kajilop sikan kafe yang landam pinsan jikalan Sayyidina Ali Allah Nabi nuyupeh gendrang tanda perangan si kafe Allah batu jumlah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang biaya Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikupung Nabi